twongeye kubaha akaze abadukurikiye hirya no hino ku isi, aho bukeye tubaye mwaramutse, aho bwije namwe tubirijeho. Twizere ko amahoro ya Nyagasani akomeje kubana namwe kandi Uwiteka akomeje kubarinda no kubitaho. Turi kuwa gatatu ku minsi 21 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2025. Mukaba muhawe kaze muri studio za Mulenge Today, kuri microphone ndetse no ku buhanga bw'ibyuma muri kumwe na Fidele nkuko bisanzwe. Mukaba mwiyegerejwe kugira ngo tuze kubana muri aya makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Hanyuma rero munyemerere amakuru yacu tuyahere hirya no hino ku mirongo y'urugamba. Utibyifashe gute? Mu by'ukuri abo twavuganye hirya no hino hari kubera imirwano ikomeje guterwa n'ingabo za Kinshasa ndetse n'abamayimayi na FDLR na ngabo z'u Burundi zikomeje gufasha FDLR n'abamayimayi na FARDC kugira ngo bakomeze bagabe ibitero ku birindiro bya AFC twirwaneho M23. Abo twavuganye hirya no hino, haba mu misozi miremire y'Imurenge, haba mu misozi migufi muri Plaine de la Ruzizi, ndetse n'ahandi hirya no hino za Kalehe, Masisi, Rucuru n'ahandi hose hari imirwano, aho FARDC na coalition yayo y'abamayimayi bakomeje kugaba ibitero bagakora amatantation bagira ngo barebe ko bakwigarurira ibirindiro cyangwa se ibice byamaze kwigarurirwa, byamaze kubohorwa n'ingabo za AFC twirwaneho M23. Ntabwo biri kubakundira, ahubwo ingabo za AFC zihetse isezerano zikomeje kugenda zibigizayo, ndetse aho zari ziri, aho bari aba mayimayi ndetse na FDLR hamwe na FARDC n'abarundi, aho bagerageje hose kugaba igitero, ingabo za AFC ziri kugenda zibigizayo zikahabakura. Ndetse nkuko mubibona ku mashusho kuri screen zanyu, bari kugenda bamburwa n'ibikoresho bikomeye, ndetse nabo ubwabo bakahatakariza ubuzima. Abo mu ngabo z'abarundi n'ingabo z'abamayimayi, ababicanyi ndetse n'ingabo za FARDC bari kugenda bahatakariza, kandi aribo bagabye ibitero, ari nabo babiteguye. Ku mirongo y'urugamba rero mu duce twose ingabo za AFC zikaba zihagaze neza, kandi abo twavuganye batubwiye yuko bafite morale nyinshi cyane. Bati umwanzi ari kutugabaho ibitero, aje yiteguye kugira ngo adukure mu birindiro byacu, ariko agahahurira n'uruva gusenya, agakubitwa ndetse agasubirayo nabi, yambuwe ibikoresho n'ibindi bintu bitandukanye, ndetse nabo bakahasiga ubuzima. Rero ingabo zihetse isezerano za AFC zikomeje kubohora uduce twinshi, ariko bitewe nanone nuko bagenda baterwa n'umwanzi bahanganye. Ati rero ingabo zimeze neza kandi zifite ibyishimo na morale, kubera yuko Uwiteka akomeje kuzitiza amaboko n'amahirwe zikagenda zifaulu. Nanone reka twerekeze gato muri Plaine de la Ruzizi muri territoire ya Uvira, aho mu gace ka Runingu mu by'ukuri karimo ubwoba bwinshi cyane, aho abaturage batangiye guhunga babura iyo berekeza. Bamwe bari kwambuka baje Burundi, abandi bakaja Uvira. Ni kwa kundi baza bavuga ngo uwahiriye mu nzu ntazaburaho apfunda umutwe. Kuva Runingu ugahungira Uvira ni nko kuva mu cyumba cyangwa se ukava muri saro ugahungira mu cyumba. Muri Runingu rero aka gace kakaba kegereye Uvira, ari hafi cyane. Abaturage bari muri aka gace ndetse n'ingabo za FARDC, abamayimayi n'abazalendo ndetse n'ingabo za Ndayishimiye bakaba bahiye ubwoba ubwo bari kwikanga isaha ku yindi yuko intare zisarambwe n'amadubu zishobora kubadibukaho bikababera bibi. Aka gace rero kakaba karimo ubwoba bwinshi cyane, aho FARDC ubwazo zonyine ziri kunanirwa guhumuriza abaturage, zitwa ko zirinze, ahubwo zigakomeza kubanyanyasa. Abaturage bababaza nese bimeze gute ko turi kubona muri kwitegura, kandi tukabona musa n'abakora ibintu mudahagaze, uzifashe gute? Ahubwo nabo bakababwira bati natwe ntabwo tubizi,
ahubwo ubishoboye nakizwe nayo yameze. Ngayo nguko uko byifashe muri aka gace ka Runingo. Hanyuma munyemerere dukomereza amakuru yacu mu gihugu cya Tanzania, aho bivugwa yuko ingabo za Samidi RC zo mu gihugu cya South Africa cyangwa se Afrika y'Epfo zatsinzwe ku rugamba ubwo zari zaraje gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zikaza gutsindwa urugamba ndetse hamwe n'izindi nyinshi zikaba zaratangiye gusubizwa iwabo zinyuze mu Rwanda zikerekeza muri Tanzania, aho zizakomeza urugendo zerekeza mu bihugu byazo. Amakuru agera kuri Mulenge Today nuko izi ngabo bivugwa yuko zidashobora gutaha iwabo mu gihugu cya Afrika y'Epfo, ahubwo zikaba zakurizwa amato zigasubira mu gihugu cy'u Burundi, aho zizagaruka nanone zigasubizwa muri Kongo kugira ngo zize gufasha abamayimayi FDLR ndetse na FARDC n'ingabo z'abarundi zikomeje gufasha ababicanyi bakomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo rero zikaba zaranze guheba ko zatsinzwe, ariko mu by'ukuri izi ngabo zaratsinzwe kandi nubwo zizagaruka ntabwo zizashobora, kuko force cyangwa se imbaraga zari zifite zikiri mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo ntabwo arizo izo bazaba bagarukanye, sizo ziruta izo batsindanwe hariya. Aya makuru rero tukaba nanone tukimo tuyakurikirana kugira ngo tumenye ibyayo uko byifashe nikiri gutuma aba basirikari bagaruka, ariko nubundi n'ibya Soni na amafaranga bariye bayahawe na Kiseketi bamwizeza yuko bazirukana ingabo za AFC twirwaneho M20 muri Goma ndetse bakabasha kwigarurira n'ibindi bice bitandukanye. Reka nanone amakuru twerekeze gato mu mujyi wa Kinshasa. Kiseketi akomeje kudurumbanya igihugu, aho n'abajanama be n'abakorana bakomeje kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe cyangwa se abatabarizwa mu ishaka ryiwe ariko bakora mu nzego za leta, abadepite n'abandi bantu batandukanye, abaministre. Murabizi kuko muri leta haba harimo ibice bitandukanye. Aba rero babarizwa muri opposition cyangwa se batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko bafite imyanya muri leta, bakaba bakomeje kwibasirwa, aho ndetse bivugwa yuko bashobora no gukurwa mu myanya yabo. Aha twavuga nk'abadepite bo mu ishaka rya Moise Katumbi Chapwe ndetse ni rya Kabila n'abandi batandukanye bakomeje kwibasirwa, bababwira yuko nibadahindukira ngo bifatanye n'ishaka rya Kiseketi bashobora gukurwa mu myanya yabo ndetse bakanafungwa muri Kinshasa ndetse no mu zindi ntara zitandukanye. Bikaba bitifashe neza mu by'ukuri, aho aba bantu bakomeje guhohoterwa ndetse bakaba bavuga yuko bashobora no kubafunga. Mu yandi makuru agera kuri Mulenge Today nuko uwahoze ari guverineri w'intara ya Sud Kivu watsinzwe Jacques Pulusi warumaze amezi 4 i Kinshasa, nyuma yaho umujyi wa Goma n'uwa Bukavu yigaruriwe n'ingabo za AFC M23 twirwaneho yari yarahungiye hariya, nyuma bakaza kwimurira icyicaro gikuru cy'intara mu mujyi wa Uvira. Ubu rero akaba yagarutse ari muri Uvira, aho yakoresheje mitingi cyangwa se inama abwira abaturage yuko ngo yagarutse kandi iri ari humure, ndetse ababwira yuko ngo intambara vuba igiye kurangira. Wakwibaza icyo azanye n'ikizere afite, ariko kandi tubabwire yuko bamaze iminsi bategura intambara, imirwano arizo byibi batangiye bari gukora. Guverineri rero watsinzwe hamwe n'ingabo ze batsinzwe akaba yagarutse ari muri Uvira, aho yakoresheje meeting akomeza kubwira abaturage ababesha, ariko nanone bakaba batamwizeye. Kaba yababwiye yuko hari abaturage bari muri Uvira no muri Bukavu bakomeje kwifatanya na AFC cyangwa se bakomezeje kuyoboka ihuriro rya AFC, ati abo ngabo mu by'ukuri nitugaruka bazashake indi ntara bajyamo. Wakwibaza ahangaha ndetse azaza ryari sewe ahubwo. Nanone akaba yongeye kubwira abaturage ibyo yababwiraga asa n'ibintu bidafashe mu by'ukuri, aho yababwiraga ibintu bisa n'ibikino, ababwira ati namwe muri gukora amakwe cyangwa se mwakoze amakwe mariage civile mugasezeranwa na AFC, bati mwakagombye kwihangana
tukagaruka mukerekana ubutwari cyangwa se ubupatriote mukareka gushingirwa na AFC. Angaha urumva ko yararimo ababwira ibintu bidashoboka mu byukuri. Ngayo nguko uko byifashe muri Uvira, ariko nanone muri Uvira hakaba hari ubwoba, ndetse bikaba bivugwa yuko uyu guverineri adashobora no kurara muri uyu mujyi, aho abwira abaturage ati ni muhumure turaje tuzanye intsinzi, ariko we adashobora kurara muri uyu mujyi. Ngibyo ibintu yakomeje ababesha, ariko nanone abaturage wabonaga basa naho batabyizeye kuko bamusekaga aho yababwiraga ibintu nabo babona yuko bidashoboka ari kubafata ku maso. Hanyuma nanone muri Afrika y'Epfo naho hari gutegurwa imyigaragambyo izaba mu minsi ya vuba yo kwamagana ibyo leta ya Tshisekedi ikomeje gukora, ikomeza guhiga abanyapolitike n'abandi bantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Hakaba hari gutegurwa imyigaragambyo simusiga aho izagenda ija hirya no hino yamagana iyi gahunda yo gukomeza bafata abanyapolitike babakurikiranira iyo bahungiye. Hanyuma rero amakuru yacu tukaba tuyasoreje ahangaha, dukomeza gushimira cyangwa se kwifatanya n'ingabo za AFC twirwaneho M23 aho ziherereye, kandi tuzishimira mu byukuri mu bice ziyoboye birarangwa n'amahoro n'ituze n'umutekano ndetse n'isuku nyinshi cyane. Hanyuma wowe utari gukora uko bikwiye, twagusaba kugira ngo ukomeze ukore ibyo usabwa, kandi twese dukomeze dusenyere ku mugozi umwe. Wowe utarakora subscribe, turagusaba gukora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza ubone ibiganiro n'amakuru n'ibintu bitandukanye bica kuri Mulenge Today. Hasigaye Uwiteka akomeze abane namwe kandi akomeze abarinde, aduhe amahoro mu gihugu cyacu n'umutekano. Murakoze, mwari kumwe na Fidel.